Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba ke lapha wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi igcokama elisha ubonga uyancongcoza ke lapha wengane zakwethu emva kokubonakala kwevideo ke lapha wengane zakwethu yomlingisi ke lapha ozalo usihlobo odume ngelika madongo wengane zakwethu ejabulela ingoma yegcokama elisha ke lapha wengane zakwethu. Khumbula ukuthi ke uke waba yingxenye ke lapha okhozini lapho khona kade ekhetha khona ingoma ke lapho khona ingoma yegcokama elisha edle umhlanganiso ke yaba unumber 1 ube seyiposta ke le video ke lapha igcokama libonga ukuthi uhlobo uyidlale kahle ke lapha ingoma yakhe. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ke ucinisekise subscribe ucinze nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha. Si channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga. Vela lona mthathi uzongena wena ekhileni delithuno vela lona mthathi uzongena wena ekhileni awa yeah angeye ndawo mina 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 ina uhlala wotoya sana usamo